Mida kwere maudo ndeke yata. Mawe nyameta bola. Njikoko katani. Irikato. Le Yesu Kristo Nazato bonkom. Novinye. Wa church we gbera. Yesu to me bena mini do disciple na yi. Egbia fanatique de mi créer ko de church. Disciple ngbalo. Fanatique de. Akonta kami yave do le jipo. Disa le church menon to akbara. Disciple ngbalo. Fanatique de évangélisation fanatique. De sia de choses fanatique. Mole ke mia subo Yesu a. E va le subo agbeto. E sia gbe nyebe pastor be mi pastor be. Famu pastor eku. Yesu eku. Mi jo anogbo menka. Yesu be ma obenya gboro be fanatique. This is church me. Fifia, awan povo. Church de pipi na me ma wo yo church kwa. Bolo, me se me le jila ni to. O do bible school kwa me vo. Amedo titre commercial. Amedo o le promouvoir be vision. O le de promouvoir l'évangile. Be mi ado encore disciple. Est-ce que ne ney ma ublenwa. Que o le do bible school la Yesu to no be bible school na ya. E nya be mi atroi nya kokwe an ke be bolo. Me tro nya kokwe bo. Parce que bi jado konta un jour le dipo. O me ke le jile dipo wa 3 sikaba. Sinon, o la o de sia de o la do va Yesu la trobe mi bo o de sia de lo unto apun come o muele Yesu bankom enti ama una vemia mia sendo gome fanatique o mia tro converti o va trova Yesu bo va trova Yesu to o ngba mia to bi mve evangelisation no bena de notre nyima to mi evangelisation bena ko ne passa Yesu do e à travers mia wala passa Yesu do to mia we kudo wata ma una vemia mia se gome ne mia tro jime kaba bena ne tipu ba gbongba ba tu do mi le Yesu bankom o yiro yo gba yiro ko amen.